Nai tongnai ta hokte buhuk sono lamsuga ang chen jati prasa. Ini ang phaisu pajak mongka khowai hangkoni sakham nogo. Tal kaisa sekang ni simino o khowai sakham nogo. Oroni doctor ni bisingtei operation rok khlaijagao tongo. Dabo haksalo agartala thaya karei aguli rogo thaya karei o khowaiano operation success khlaimano dabo. Rang nangyai no free of cost smart card ni bisingtei operation khaimano. Je nangmani bithi bori bebak no free of cost oro khlaijagao. Tini khorok nei borok no operation khaijaka. Khoroksa yakung baijak bongkha khowai amprani phaguna kamini. Ingkai te kaisa angkangkai uttor maharani punni operation khai tini successful o khowai sakham nokni doctor ni bisingtei. Tamni bemano tei sak tini oro operation khaimani. Operation kai naidi chinoro to last 1 month ka operation theater start mani mane chini background ni part ni ta kai chung chinoro tabu agi kai tam kai chinoro jetu facility grei chung agor lar refer karo tabu ga chinoro joto case to khaimia motamuti jeta chung possible chinoro chung khayota mane with limited resource environment ga chinoro chung kini dujon patient operation kaisa khaipe ga taute kaisa khainai kaisa bon kai ikorik thai deborma 23 years bo bajalbari area ni bola 11 tarikh chinoro o cricket thonglai jani borok ba football thongnani lakhi oti lirai jani yakung nangya kani bin bekreng bai thamani ta bo phaimani bore chung bono convince khaika the chinoro operation mutabu gai patient party bo borok mane agree kha je khainai but bong Ayushman card tongmaya ga chung borong ni kagos to collect khai kani Ayushman card khai ina Ayushman andar no bono chung bini yo kaisa tv ani kaisa bun tongo aro chung plating khai kata gai tahu to patient stable chung patient sip khai ga chini ro team tongo chini neurologist tongo Dr. Bishop Deborma chini uti eko bo chini uti assistant nete chini staff nurse ro tongo chung abo actually million operation ma khai saisung to khaimi operation pura kaisa team work mo ambi haita tabuk chini ro next ro bo khai ga gai jodi patient ni operation khaina mo to jodi joto kisu thik tonga chung definitely ro operation nai tabuk joto patient to chung khaime phano motamoti jeta sumo tung khainai ambi haita Sarangka bo bobai ki khaijak darom rang ro ruide na free of cost ko facility to actually Ayushman ni kangkai tamo kaisa package system tongo buskha operation kangkai advance to Ayushman hote rangmai borok sekang borok khorsa khayo kijamija jemon chinoro plate dokri chunga ortani plate do paituna nangu ba je plate do je screw fix khaina bagai screw machine dokri abo chung rent to tuima phayo para na haria kane aborong ni borok khorsa khai kangkai borok ro bili kangkai borong rang borok kibili manthanai within few days tar mane borong rang khorsa ngi emne prothom diye khorsa khayo ঠিক আছে কিন্তু বিন borok manthan amte haite Rakipri neta Ayushman madon borok manthanai account diary neta borok moni documents sabin theka gano MS office rang manthanai next case ngai chin borok abo bo fulo de borma bo ngai derma sakang boklai dokuma ga yakung kono bo same bo extra khaino borok hai backering ba gane bonaji bo ika bo man borok bin yakung pura sok thanga bo chin thari pura yakung kosok ti thaika e chung bona phun hoito no bin kasano chung care khaika dressing khaika bo kosok mane ra gane kipte tabung gagai bini kasa buku reto kotora bo dressing khai babo bo sokaisa dressing khai babo filami abo amon bagi chung plan khaika bo actually out aro bari ko thana gosia ge chungoro skin bini yakungmino bini sakani part thai aro hide chung skin tubui bini o kasao chung skin ther ne da tabo actually bini o kasa tabo mara kun infection kri ebong bo skin graft ni bagai tabo perfect inoda chungbono ei tabo chung next stage abo khaine abo bo same Ayushman madon borok ko khaijakti mungai bini bo same chinoro skin je karimani chung to skin kaisa jaga note rawi tiklai nene o manila smin bo rento matuka aboni rang bo kikli man thanai ambi haita sir mo bo hospital lo khai chinong ka Khowai district hospital ngai no sinimung gari sir buja sinimung gari sir nen sinimung gari an mung Dr. Trinoji Deborma sani Dr. Bishop Deborma boka chinu de assistant samdo kumar tribata okay chinu kaisa team work buji kha sai chung to operation khaimia aro phanta ni bebar tomo amon bagi jotono milin ma khaile amte haita tam kok nai sa darom ni chini tiba sa dokhani bisingo kobong rang kri rok bagi kobong piso goi dong ta ken tam sa ri na di chini borok to tabo bo bona jero mo bisas khai tomo do bujikha ang kaisa no sarang sungo tabuk jehetu mane hospital lo wasu sai da chini borong ni parar no hoite এবং খাইনা বগে lama tama to kaham tomo at least nungkono kichu khaina sekang phaigane ekbar doctor phunujang nai di doctor tam sa khana di bini pore nungni nije diso nara nari chinro kono facility to tongko kre nono jodi tabuk tongoi side khaka ni motenga nung bona jibona kon to kre chungni ji uluk tomo bona jiboge busuk borok theka tong ibeni kan tabuk je samani bolas 2 mas nga bo sabar khaimani abo bini nai di bini busuk bini family sabar khaika bo to sabar khaino tomo aboro ngia gari doctor ni concern haria gane treatment na ka chao
ran to tam thanani boto tabuk chinro jotono free man tongo medicine bo man tongo injectable pain killer jotono chungmono chinro diri tongo e tabuk bo sudo operation kurbin je kisa misa thamani abo bo khorsa bo firogi man thanai bo aismani man tome abonani ko hambo